som što predstavljam predsjedatelja i amerikanskog naroda. To become the 30th member of the NATO alliance, our newest ally. It has opened negotiations on accession to the European Union, solidifying its position as a leader in building security and prosperity in the Western Balkans. Pismo od Ekscelencije poštovani Joseph Biden, председател на Съединените американски държави, с които jeste imenovana za nova ambasadorka na Съединените американски държави в Република Северна Македония. Dozvolite mi najprej sadržaj pozdrav, da bi posebno